Зарыл ишиң болбосо, зардалыда эмне бар? Бул айтылган накыл сөз качан жаралганын эч ким билбейт. Ecem bulup da biz geleverip biz sen söylöpsün mesela men çok Kadak olmuş kalıptır. alır neme olganda barın bir de Ben bilbeyim onu. sen alır Hatı baksa tuvalın altılın basın kuvatın aksara gücün bir olsun geti ulun bir olsun Zaten biz kötü kötünükken biz. Hayır, benim onu. Ah, ya sana. Second, yeah. Кандай эл болбосун, анын улуулугуна же бийиктигине карабастан ар биринин эстен кеткис окуялары жана уламыштары бар. Tarixi şunda eken, bir Sakı degen adam kelip, monoyak davam menen aşıp kelip, şunda tirilik kılıp, yaylanıp, tokoy eken, tokoylu bütün iştep, anan keyingi vakta ayal alıp, balalı çakalı olup, 5 oğul, bir kız bolgan eken. Şu Zardal'da hazır 5 oğuldan tarkagan yel yaşayt. Kızdan tarkagan bardığı şunda yaşayt. Mana mesela şondan beri men kantancı yıl tuğulan, 29. yıl tuğulgan eken. Oşu yaşaşıp yürüşüp bir gün bul Sakının bir kızı boy yetip kuyovga çıga turgan bolot eken. Bayağı kızı, jalgız kızı boy yetip kuyov talap bolup kalgan malda kuyov tappay ana ol Kökjardan barıp köçede жүрген bir balаны urzap gelip kızga kuyov kılgan eken. Ana ol balasını jogotkan Kökjardagı adam iylegen boyunca kalat eken. Көзүдө балалуу болуп калгандан кийин жигиттин үйгө апар, жигиттин атасыга апар. Бул кыз адам бул кайнатанын үйдө болбойт, атасынын үйдө болот. Шоя капаргын, адам эл болсун, журт болсун деп жөнөткөндө Kökjarga барып, ошондогу кышлактан мейман болуп отуруп, шунда бирөө илгери антасыл болду, bir bala жоготкон биде деп сокмолоп сүйлөсө, о паланчы жоготкон. Табылды анан. Жок, үй кайда онун? Үйү палан жерде. Мага көрсөткүлө дейт экен. Сакы адам экен, туура адам экен, апарып берет экен. Балаң мына ушул. Мен уурзап кеткенмин көчөдөн. Мен о тоодо жашайм, жалгыз үй. Жалгыз кызым бар. Шого күйөө кылдым. Уулдуу болду. Mana bugün alıp geldim eşeğine. Meni öldürüyorsun bu. Soyuyorsun bu. Nemine kılsan kılmana yendi. Degenden keyin anam bayağı olan mert adam iken rahmat sana. Şunçalık kılıp gelipsin. Yeni mana kuda karındaş olduk. Yeni kuda olup biz dep bir iki gün toy verip balasıga
Onun kaytarıp endi bana balayam seniki. Yaşay bir. Kuda karındaş olduk, kattaşıp jüreldi, onun balasını kaytıp özüge bergen eken. Şu her kim melasını özü giyip bizi biri tutturuyorsa ya direkten sebep bu adam çıkar doğası. Men bu magazin açkan elin ovatçılığa sebebi 5-6 yılda kısa olup kaldı aralık. Başkalarda açıklar isim açmaydı. Bizde yolumuz tatal. Turalukta жетişi, кейбір bir bol болған нәрсе сигарет пен шоғынға мұқтаж болсын деп елдің açılığı үшін açıp қойғанмын. Қалағандар келіп алсын, қалағандар өздері біледі. Мұқтаж болсын деп ташып тұрамыз. Аты шекменен. Каргашалуу 1999 Зардалы айылынын тургундары вахабийлердин кол салуусуна күбө болгон. Алар мал мүлкүн, тамак ашын тоноп кетишкен. Бирок зардалылыктар эрдик менен бул кыйын күндөрдү басып өтүшкөн. Мезгил өз жаратын айыктырат. Бүгүнкү күндө дагы алар өз калоосунда көнүмүш адатынча бир калпта өз жолу менен жашап жүрүшөт. Мал багышып, ийгин айдап, ата-бабалар басып өткөн кайталангыс чексиз баалуу болгон кыйыр жолдорду басып келишет.
de bu. Ya, kınılık bu. Ha, mine. Limine kılıp ötesi aytıp verin de. Kurt kaynatıp jatam, bunu koyulsam. Anan alam. Karası menen çarvaktan kaç kirpigin tövülü boşalardım biriydi. Şöbet sanatçına yıkan karangılar jolbustan çırağın bolu düröyün tündeki sualgan bulağın bol düröyün. Bunlar çağıtta kızlar oynayıp yatışap oyuncakları joğa düşürüp getinki verip yatışap. Ay jaman diken kızlar ay Allah todunlar çağıtta ballar oynayıp yatışap aşıkları joğa düşüp bizge tinki verip yatışap. Ay jaman diken ballar ay. Yerde bizim çoğ atalar, boğalar yürüyen yerlerimizde, mesela çoğ daryanın cegide taş boğarında çıkan cılısı, bu yerlerde köprülerdi salıp, bizim çoğ atalarımız Ağzında Palvan, Dosumbek, Bilir degenler bardı koşul yerlerden çıkkanda. Köngül esте kalalık en bir jakşı yeriminin tabiqi parı var, par. Adam dışında bedende adamını yumşartıp jеңildetet da, şundalık neme hasiyetlilikleri var. Bizim jakşı yerlerimizin biri uşul cılısı. Ana eşkin atıyor. Ay! Ne oldu? Ana babanın şapkasını şuraya koydum. Salalı. Zardalalı bugün günde turuqlu yaşauvchilar 32 tütün yaşaydı. Adam sani 195-200'ün tegragida. Мектеп жөнүндө сөз кылсак, бул мектеп 2007-жылы ачылды. Ошондон бери иштеп жатабыз биз. Күзүндө, кышында окуучулар көбөйөт. Бул жайлоо жер болгондуктан бул мектепте 3 мугалим иштейбиз. 2 эжекей, 1 агай болуп иштейбиз.
senin Katты кырагай. Arısta yıldan şeklediğin koluna karakan karmay düştü Ermanas sen koluna sarapın uçta düştü Ermanas kırgının gözü bölündü atacağından balanın kara koçal göründü erşen tattı ber bulut kara koçal cağılan karı dolup şır bulut atarı bulut ok bulut dağlanlarında yok bulut. Жазғы сезонда бүт қырау айынан шығып, 1000-ден ашуын адам келіп, жашап, өрік, егін-тегін жияп, қырау айылдағы айылдық кеңештің депутаттары да қойылған, Зардалы айылының статусы беріліш жөнінде. Ал жерде қаралып, районның деңгейге берілген, шоны менен республикалық деңгейге дан кетіргенбіз деп айттылар. Бүгінгі күнге чейин айыл статусы берілелек. Анан негизи жаштарды кармап бул жерге адамдардын санын көбөйтүп айыл эмесини күчөтүш үчүн свет болсо негизги маселе ошол болуп атат азыркы күндө. Ошолор ишке ашып калса, Зардалы айылдан бир чоң айылдардын бир катарына кирип, элибиздин жашоо турмушу оңолуп, жакшы бир жыргал жашоо болот деп ойлойбуз да. Анчы бергилби? Кийин анарын. Bismillahirrahmanirrahim. Acı yakaladı. Çok oturuyoruz ya. Geçeğe jetinde sarılarını kar baskal. Adırdan gülüm tereyim bi, halmadan üzüp bereyim bi. Acarlı appak yüzünden men aylanıp sağa keteyim bi. Kızgaldak gülüm tereyim bi, kızıma harnap bereyim bi. Kırgızdın namuslu kızı bol dep atening aytat dilegini. Ay kızım menin perizat, atыңа zatың jaraşat. Ардайым sağa қалаймын ey, ömür süyü mahabat. Толордың gülüm tereyim bi, толқындап sağa bereyim bi. Tağdırın tayqı bolbosun dep, atening aytat dilegini. Ömürdün gülün tereyim bi, özüңө harnap bereyim bi. Ömürüң uzun bolsun debi.
энекең айтат дилегини. Ай кызым менин периштем, ак жүзүң сага келишкен. Оролуп турсаң мойнумдан ей, аселим шерин дедирген. Ай кызым менин перизат, атыңа затың жарашат. Ардайым сага калаймын ей, өмүр сүйүү махабат, өмүр сүйүү махабат.